ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман мавзӯи шумо мегардонем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид. шарҳи пурраи хабарҳо. дар ҷумҳурии тоҷикистон ки 93% қаламрави он аз кӯҳҳо иборат аст, соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия барои таъмин намудани рушди иҷтимоиву иқтисодӣ аҳамияти бузург доранд. дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар кишвар аз ҳисоби лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ беш аз 2100 километр роҳҳои мошингарди дорои аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингарди дохилӣ аз ҳисоби дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёду таҷдид карда шуданд. ҳоло дар соҳаи нақлиёт ба маблағи умумӣ 7,5 миллиард сомонӣ 14 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ шуда истодааст. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. бо мақсади таъмин намудани ҳаракати ҳама намуди воситаҳои нақлиёт дар шоҳрҳои душанбечанноқ дар рӯзҳои боронӣ масъулини филиали ширкати саҳомии Innovated Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. дар натиҷаи боришоти шадиди чанд рӯзи охир ҳодисаҳои фаромадани ярш дар баъзе аз қитъаҳои ин шоҳрҳо ба қайд гирифта шуда буд. бо истифода аз техникаҳои пуриқтидор паёмади ин ҳодисаҳои табиӣ бартараф гардида роҳ кушода шуд. гузориши хабарнигорони мо. шоҳиди он ҳастем ки давоми рӯзи охир дар мамлакат бориши борон раванди давомдор шуда боиси расидани хисороти ҷиддӣ ба соҳаҳои гуногун аз ҷумла роҳҳо гардид. бо фаро расидани фасли баҳор ки бориши боронро ба дунбол дорад, дар роҳҳое ки аз минтақаҳои кӯҳистони мамлакат мегузаранд фаромадани сангпораҳо, омадани сел ва лағжиши коҳпора падидаи маъмул аст. хоса шоҳрои душанбечанноқ ки қисми зиёди он аз чунин минтақаҳо мегузарад, аз офатҳои табиии зикршуда зиёдтар осебпазир маҳсуб мешавад. маҳз дар заминаи ҷаҳду талош ва меҳнати шабонарӯзаи кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи душанбечанноқ ба истиснои рӯзҳои зиёд будани хавфи тармафароӣ умуман баста набуд. чунин вазъият бештар дар минтақаҳои Варзоб, Зарафшон ва Суғд бар мушоҳида расида, селе ки дар натиҷаи бориши пуршиддат омад ба баъзе қитъаҳои роҳ зарари ҷиддӣ расонид. илова ба ин ҳамасола дар минтақаи Зарафшон сатҳи оби дарёчаҳои кӯҳӣ ба маротиб баланд шуда, аксар маврид хавфи зери об мондани баъзе мавзеъҳои роҳро ба вуҷуд меорад. нуктаи муҳим ва қобили таваҷҷӯҳ он аст ки кормандони кулли намояндагиҳои филиали ширкат дар минтақаҳои мамлакат вобаста ба вазъи обу ҳаво сари вақт чораандешӣ намуда, аз лаҳзаҳои аввали рух додани офатҳои табиӣ кормандон ва техникаву механизмҳои заруриро баҳри пешгирӣ ва бартараф намудан сафарбар намуданд. новобаста аз боронҳои шадид ки пайдарпай омадану ва роҳҳоро сангрезӣ карданд, умуман роҳ банд нашуда, бо қувваи намояндагии минтақавӣ бо ҳамаи техникаҳо сафарбар карда шуданд, ҳамаи кормандон сафарбар карда шуда, шабонарӯзӣ барои ҳаракати нақлиётҳо кӯшиш карданд. мавҷудияти техникаҳои пуриқтидор ба кормандони филиали ширкат имкон доданд ки дар қиболи тамоми офатҳои табиӣ ки аз лиҳози ҳаҷм қобили мулоҳизаанд, ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиётро таъмин намуда, рисолати хешро дар сатҳи хубу сифати баланд ба ҷой оранд. бунёди маркази саломатӣ бо харҷи 290 000 сомонӣ аз тарафи оилаи Сайдуфо ва пули мошингузар дар доираи 50 000 сомонӣ аз ҳисоби Гулназар Сафарови 80 сола дар ноҳияи Хӯросон боиси хушҳолии сокинон гардид. гузориши Худоидоди Раҷаб ва Искандари Саид. рӯйдоди деринтизори сокинони деҳаҳои ҳилолии 1 ва ҳилолии 2 ҷамоати деҳоти ҳилолии ноҳияи Хӯросон амалӣ гашту акнун бе мамнуият аз болои канали обгузари байни деҳаҳо рафту омад менамоянд. ин иқдоми нек аз ҷониби сокини 80-солаи деҳа Гулмурод Сафаров дар доираи беш аз 50 000 сомонӣ амалӣ карда шуд. ин фарди ватандӯсту саховатпеша бобои Гулмурод аз ҳисоби маблағҳои пасандознамудаи худ дар якҷоягӣ бо аҳли оила ки мақсади сафари хонаи Каъбаро дошт мушкилоти ҳамдиҳагонашро ба инобат гирифта, маблағи ҷамъовардаашро дар ин кори хайру ободонии як гӯшаи меҳан сарф намуд. аз ҳисоби маблағҳои пасандознамудаи нафақааш ва худ ҳамсараш ҳамин пулро барои мо сохта дод. деҳаи ҳилоли ва 1 ва деҳаи ҳилоли 2ро ба ҳам пайваст кардааст ба воситаи ман як пули мошингузар. мо бисёр хушҳол ҳам ҳастем ки мушкили шаҳрвандони моро осон кард.
طبق اطلاع بخش معماری ناحیه پل ماشینگذاری تازه‌بنیاد 16 متر درازی و بیش از 4 متر پهنایی داشته برای رفته‌های واسطه‌های نقلیاتی مساعد میباشد. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی بهر استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به همین مانند عملهای بنیادکارانه در ناحیه خراسان از جانب صاحبکاران و ساکنان همت بلند انجام داده میشوند. در ناحیه خراسان اویله سیدوف‌ها از حساب مبلغ سفر حج به مردم همین دهه یک تا مرکز سلامتی ساخته دادند و در جماعت دهات هلالی در دهه هلالی از حساب حجروندگان یک تا پل ماشینگذار ساخته به استفاده داده شد و باز یک اویله دیگر نیز هست در همین جماعت دهات هلالی از دهه هلالی که یک تا بنگاه طبی از همین حساب سفر حج به مردم ساخته دهد علاقه ساختمانش سر شده است. در دهه نوزمین جماعت دهات صدرالدین عینی ناحیه نیز از جانب برادران سعیدوف‌ها که به صاحبکاری مشغول میباشند یک مرکز سلامتی دهاتی با 7 اجرای کاری ساخته مورد استفاده قرار داده شد. در کارهای ساختمانی بینای تازه‌بنیاد مرکز سلامتی برادران از حساب پس‌اندازهای خود که نیت زیارت خانه کعبه را داشتند 290,000 سومانی صرف نمودند. ما اویله سعیدوف‌ها 6 اکای دلار با نیتی سفر حج داشتیم. ما مصلحت کردیم که مبلغ‌های جمع کرده برای حج یا مرکز سلامتی برای جای کار 12 نفر شدیم. از نگاه دین اسلام این یک صدقه جاریه است. من چنده که این مؤسسه فعالیت میکند همین ثواب و ثمره به اویله سعیدوف‌ها البته میرسد. با اطلاع مسئولین ساکنان دهه نوزمین که حدود 5000 نفر میباشند قبلا برای برخوردار گشتن از خدمت رسانی‌های طبی به مرکز ناحیه یا مرکز جماعت شهرک اویالی که بیش از 6 کیلومتر را تشکیل مینماید مراجعت میکردند. بنای مرکز سلامتی را سهامگزاران در مساحت 3 صدیق در حدود زمین نزدیک حولگیشان بنیاد کردند که بعد در آن 12 نفر متخصصان ساحه کار و فعالیت کرده به ساکنان خدمت با صفت طبی میرسانند. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه خراسان، اخبار. اکنون متوجه باشید به خبرهای خارج کشور. بر اثر زمین لرزه شدید در فیلیپین 16 نفر هلاک شده، زیاد از 80 کس دیگر جراحت برداشتند. در نتیجه به فلاکت دچار شدن هواپیمای خرد در شتات تگزاس شتات متحده آمریکا 6 نفر به هلاکت رسید. شرح خبرها از خارج مملکت. در فیلیپین با قوه 6.3 بال زمین لرزه به عمل آمد. بر اثر آفت طبیعی 11 نفر به هلاکت رسیده، قریب 20 کس دیگر جراحت برداشتند. از تکانخوری زمین دهها منزل استقامتی و بناهای معماری و خدمترسانی قسماً و برخی از آن پرره خراب شد. احتمال تعداد هلاک شدگان افزایش یابد، زیرا به گفته کارمندان خدمات نجات‌دهی در زیر خرابه‌های بناها 10 نفر قرار دارند. همزمان در نتیجه زمین لرزه بنای معماری یکی از فرودگاه‌های بین‌المللی فیلیپین قسماً خراب گردید. از تکانخوری زمین خطای انتقال نیروی برق کارناشایم گردیده، ساکنان چند منطقه از استفاده برق و آب نوشاکی محروم ماندند. کارمندان خدمات نجات‌دهی از منطقه‌های زیر خطر آفت طبیعی قرار داشته اهالی را به جای‌های بی‌خوف می‌کشانند. یادآور می‌شویم که 2 سال قبل در فیلیپین بر اثر زمین لرزه شدید 15 نفر جان باخته، 120 کس دیگر زخمی گردیده بودند. در شتات تگزاس شتات‌های متحده آمریکا هواپیمای خرد به فلاکت دچار گردید. بر اثر حادثه 6 نفر به هلاکت رسید. هواپیمای خرد از فرودگاه منطقه خریس پرواز کرده، هنگام فرود آمدن در فرودگاه منطقه کریویلد سقوط کرده است. هلاک شدگان 5 مسافر و سرنشین میباشد. سبب به فلاکت دچار شدن طیاره خرد در سر زدن نقصان تکنیکی در محرک آن ارزیابی میگردد. در کانادا بارشات شدید آبخیزی را به میان آورده به مرگ 1 نفر باعث گردید. از بارشات و آبخیزی بیشتر شهر کویبک ضرر دید. در شهر مذکور تهخانه و آشیانه‌های یکم 10 منزل استقامتی و بناهای معماری در احاطه آبخیزی قرار گرفتند. کارمندان خدمات نجات‌دهی ساکنان را به جای‌های بی‌خوف می‌کشانند. آفت طبیعی بر راه‌ها و پل‌های نقلیات گذر ضرر جدی رساند. طغیان آب خطای انتقال نیروی برق را کارناشایم کرده، اهالی چند منطقه بی برق ماندند. حکومتداران کانادا به ساکنان شهر کویبک توصیه دادند که از استفاده نقلیات شخصی خودداری نمایند. برای برطرف کردن عاقبت‌های بارشات و آبخیزی، کارمندان خدمات کمونالی فعالیت دارند. در اندونزیا ولکان اگونگ خروج کرد. چنگ و خاکستر ولکان به بلندی 2000 متر در فضا پهن گردید. حکومتداران محلی به ساکنان و سیاحان توصیه دادند که هنگام گشت و گذار از نقاب‌های مخصوص استفاده برند. ولکان اگونگ در دنیا یک از ولکان‌های بزرگ و خطرناک به حساب می‌رود.
мавзӯи дигар, кишоварзои ноҳияи Рашт ба кишти картошка шурӯъ карданд. деҳқонон аз имкониятҳои мавҷуда оқилона истифода намуда соли ҷорӣ мақсад доранд майдони кишти картошкаро ба 1310 гектар расонанд, ки дар қиёс ба соли гузашта беш аз 100 гектар зиёд мебошад. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. агар соли гузашта майдони кишти картошкаи хоҷагиҳои кишоварзӣ 1200 гектарро ташкил карда бошад, пас ин рақам дар соли ҷорӣ боз ҳам бештар хоҳад шуд. бояд ноҳияи Рашт дар майдони 3249 гектар кишти баҳорӣ гузаронад. аз ҷумла 1310 гектар кишти картошка бояд гузаронад, ки нисбати нақша порсола 100 гектар зиёд мебошад. ва барои кишти картошка захираи тухми мо аз тирамо 3099 тонна доштем ва то имрӯз аз ноҳияи Лахш ва Певаштиҷ зиёда аз 440 тонна картошкаи аълосифат ворид намудаем. барои саривақт анҷом додани маъракаи кишти картошка тамоми техникаҳои дар маҳалбудаи идораи ҷумҳуравии агролизинг пурра сафарбар шуданд, то дар як вақт шудгори замину кишти картошка анҷом дода шавад. картошка дар ноҳияи Рашт аслан дар ду марҳила киш карда мешавад, ки фосилаи байни ин марҳилаҳо зиёда аз 20-25 рӯзро дар бар мегирад. аввалан деҳқонон дар таҳдаштиҳо ва баъдан дар мавзеъҳои баландкӯҳ кишт мегузаронанд. кишти картошкаи мавзеъҳои баландкӯҳ асосан дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ҳиҷборак аз Калон, Тагоба, Оби Меҳнат ва Ясман гузаронида мешавад. аз ҷумла заминҳои кишти картошкаи кишоварзони ҷамоати деҳоти Ҳиҷборак аз сатҳи бар дар баландии 1300 метр ҷойгир буда, мавҷуд будани заминҳои кишбоб ва фаъолияти каналҳои мавҷуда ба афзоиши майдони кишти картошка мусоидат мекунад. бобати зиёд кардани майдони кишт ва истеҳсоли картошка, хоҷагиҳои кишоварзӣ аз ҳар як порча замини мавҷуда самаранок истифода бурда мақсад доранд то аз майдони 1310 гектар картошка ҳосили фаровон истеҳсол кунанд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бо мақсади такмили дараҷаи омодагии сокинон ва кормандони ташкилоту муассисаҳо ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ, ҳамчунин тайёрии нерӯҳо ва воситаҳои мақомоти идории ҳангоми бартарафсозии ҳолатҳои фавқулодда аз ҷониби кормандони шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушониён рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ баргузор карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. طبق نقشه چاره‌بینی‌های حکومت کشور در مسئله‌های مدافعوی، پیشگیری و برطرف‌سازی عاقبت‌های آفات طبیعی، همچنین برای بهبودی همکاری و هماهنگسازی‌ها میان کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها از جانب شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه کوشانیان پیوسته مشق‌های آمادگی میان ساکنان و کارمندان تشکیلات و اداره‌ها گذرانیده می‌شود. مسئولین مقصد از گذراندن چاره‌بینی آمادگی مذکور را هنگام رخ دادن حالت‌های فوق‌العاده از جمله زمین لرزه از جای خوفناک به جای بی‌خوف کوچانیدن آموزگاران و خوانندگان معنی داد کردند. مقصد گذراندن روز مدافع گردنی از این عبارت است که در اینجا ما موضوع عمل زمین لرزه را گرفتیم. هیئت روبری کننده و خوانندگان ما از جای خوفناک به جای بی‌خوف کوچانده زوین و نجاتی خودکاری خودشون شروع کردند. از طرف خدمات آتش‌فشانی ناحیه، از طرف خدمات طبی ناحیه، از طرف دسته مخصوص عمل نجاتی ولایت اومده کارهای خودشون به انجام رسیدند. طبق سناریوی گذراندن مشق آموزشی در روز مدافع گردنی، آموزگاران و معلمین هنگامی با وجود آمدن زمین لرزه بعد شنیدن بانگ خطر از داخل بنا به جایهای معین شده بی‌خوف اواکواسیون شدند. در این هنگام از طرف دسته مخصوص زودعمل نجات‌دهی، ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی در ولایت ختلان در همبستگی با خدمات آتش‌نشانی قسم مستقیم 48م در ناحیه کوشانیان و یاری تجلی بیمارخانه مرکزی ناحیه به نفران آسیب دیده کمک سریع‌وقتی رسانیده به جایهای بی‌خوف برآوردند. می‌خواهیم در قشلاق جایها، در مؤسسه‌های تعلیمی، در دیگر جایهایی که جمعیت بسیار است، هم خیلی چاره‌بینی‌ها بیشتر شود و ساکنان کشور بیشتر آموزند
چه خیلی از حالت خوفناک برآمدنро ضمن натиҷагирӣ аз рафти машқи имрӯза ба иштирокчиёни фаъол ифтихорнома ва сипосномаҳо тақдим карда шуд. Таварали Соҳибназаров, Парвиз Сафаров аз ноҳияи Кушониён барои барномаи ахбор. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. Бо натиҷагирӣ аз озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ Парасту 2019 ғолибони бахшҳо муайян гардиданд. Давоми як ҳафта ҳаводорони саҳнаҳои театрӣ тавонистанд аз ҳунари волои ҳунармандони 18 театри касбии шаҳру ноҳияи мамлакат аз наздик ошно шаванд. Маросими пӯшидашавии озмуни мазкур дар Театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор гардид. Гузориши хабарнигорони мо. фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбии Парасту 2019 имкон фароҳам овард, ки ҳунармандони театрҳои касбии мамлакат асарҳои 2 соли охир рӯи саҳна овардаро пешниҳод намоянд. ҷашнвораи театрҳои касбии Парасту ҷашнвораи мардумист аллакай. тӯли ин қадар солҳо аз таъсисёбиаш ки зиёда аз 30 сол аллакай сипарӣ гашт, мардуми тоҷик чунон унс гирифт ба ин ҷашнвора ки аллакай мо мардуми аҳли ҳунар не ҳатто мардуми оддие ки театрро дӯст медоранд, ин қадар дилбастагӣ доранд, онҳо низ ҳамеша мунтазири онанд ки кай ин ҷашнвораи театрҳои касбӣ баргузор мегардад ва мо метавонем намоишҳои беҳтарини ин ё он дастаҳои ҳунариро тамошо кунем. Мардуми аҳли ҳунар хеле бо як омодагии ҷиддӣ ба ин ҷашнвора қадам ранҷа намуданд, бахусус аз театрҳои музофотӣ, аз вилояти Суғд, аз вилояти Хатлон, аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон қадар театрҳои зиёд иштирок намуданд ва мо анқариб 20 намоиши тозатаҳияро тамошо намудем. давоми як ҳафта ҳаводорони саҳнаҳои театрӣ тавонистанд аз ҳунари волои ҳунармандони 18 театри касбии шаҳру навоҳии кишвар аз наздик ошноӣ пайдо намоянд. дар анҷоми фестивал озмуни ҷумҳуриявии Парасту 2019 ки дар Театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор гардид, намояндагони Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи тадорукоти озмун, ҳакамон, олимону нависандагон, ҳунарпешагони шинохтаву ҳаводорони театри тоҷик иштирок намуданд. таъкид гардид ки ҳадаф аз баргузории ин чорабинии фарҳангӣ ҳарчи бештар рӯи саҳна овардани асарҳои диданибоб ва ҷалби бештари офарандагони асарҳои саҳнавӣ дар мавзӯъҳои гуногун мебошад. ҳунарпешагони Театри давлатии Академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба ин фестивал омодагии ҳамаҷониба гирифта, бо ба саҳна гузоштани намоишномаи Фирдавсӣ ки аз рӯи асари нависандаи халқии Тоҷикистон Сотӣ Муллозода дар таҳияи коргардони театр Султон Усмонов ба саҳна гузоштааст, соҳиби ҷойи аввал ва шоҳиҷоиза гардид. ҳамзамон ҳунарпешагоне ки дар рушду такомули санъати театри тоҷик саҳми арзанда гузоштаанд, қадрдонӣ гардида, дигар офарандагони нақшҳои беҳтарин, саҳнаҳои беҳтарин, ороиши саҳнаи беҳтарин, коргардони беҳтарин, ҳунарманди беҳтарин, намоишномаи беҳтарин, оҳангсози беҳтарин, ҷоизаҳои таъсиснамудаи Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи тадорукоти фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбии Парасту 2019 гардиданд. барномаи рангини фарҳангии омоданамудаи ҳунармандон таби иштирокдорони ин чорабинии фарҳангиро болида намуда ба фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбии Парасту 2019 ҳусни дигар бахшид. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хонободу сарбаланд бимонед.